Mo kwaba se woni etenane Kasee ebrem afi yenkwaji Kasee no enkyerkyere mu yakwa na ekọ Obuasi Anyinam ehonmo na mabunu ohonmo ekyere se wonya adwuma nyo abrabo nkoyi asetena nkoyi enti odi oyekere kakra hyeso nenso entiase bia ama ewo ne approachfo ntem no edi pintem ba ama yekase no ebi akwakodi approachfo akatena sen nsem no ankasa kwa ni di munkyeremu no ekokopueye Nkromafo bi ewo Anyinam ewo Obuasi akoye yekere ede etie AngloGold Ashanti Obuasi mine no se fitise adwumakuo no eba ho no enya de wofa emabu na wo ho no mu no adwuma wase wabaje won saase ene otu asofa magudie nanso na adwuma sese wo ma won bi eye no nya de wode ma wonnom na mweso ama wakoye yekere ama apoisifo ene asrafo ayenka bomu achechi nipa no bi a assembly member a wo Anyinam electoral area eka ho ebie ona wakoye yekere ni bi ene yama no bofo Isaac no manyo edi nkomo ede de enti a ema tusa anamon no eto nanim KM shaft ahanum na first ye na nanom na adwuma no ahanum ni hina no omu fam ekọ afuom na gate old gate nini ana mo twa fence wala afa ye hu na omu so mo mpese ye bekọ afuom biem oyenkọ afuom biem so omu so asase no omu ma bi ohanum 100 Ghana cedis ni koko 100 Ghana cedis banche ebu on am 50 Ghana cedis o ma jihani hina omu so ma yenko omu so mo fa workers na adwuma ana me say demonstration edi former soldier for boye ana say me so me tiase ablan to mo shomo to boye de Jamtenani ama unit committee won potem ho eye Jonas Ankoma ono so ekirekire mu se nipa bi a wache wo mo no wakopie apoisifo akache a wo ye hwehwemu wo suban bi a oda na di no ho adwuma titru adwuma sem ana ma bibisa ekoso ye oye chen koso assembly man we sisi a wo se police for kuku omo detain no kakra ho omo detain wo cells omo se won na ye leader ewo kronim wan hwa ma no ma anka me down ana omo ache no ye ba ha se be beli yankofo na ewa ha no ye duru ha no mo se omo nye ya nkoje permit na de ten se em se previously no last year ye say bibisi abekoso be to no mo ba police for akachi ebe se sa permit ni bi ye entumi mba so enu ntinem se o ma fa mra so mo se ma bibisi akoso entwa ye ASP Raymond Mahama Idrisu ena ye divisional operations commander ewo Obuasi ono nso editu dwa senenkese nipa no edi nkan ebebo apoisifo kokko no tumi ebema won ahobambo ewo ye kire akoye ye no emu nanso no enya de anioma etoto na kwan mu te se de nhyehyeye no etie no ema no ekofa asa nsensemi nyina ebaaye all the major routes any minor routes from Anyinam ebi ba ayinu nyina mu the lorry ties na de shit ties will run about one more block kwan no ndi ba ye nyame ncha de ye koya yetimi contain situation no ma ye yi no ma no ama obi asate ye na dwuma